mayat ketero kang rawis luwe taking dawat Dewa Ratu Agung merasa sing amat-amat. Merasa sing amat-amat. Uliwa. Hidup pengpedewek lamun nang jani cen kemaku karano. Uri sasukat. Adoy pemekas na dini Oring jagat Pering gading Ngiring minakadi si pumargani do sugaro Tabe fakulon Mang na titiang tuan Kecakarawan tuk bawan itu Siro sani mapasengan Idewo Agung Merangi tanong Ning aranwang liyang sing jatulen
Mapan itu ngelarang sana ke bawah dari bermarta wasih punio kelawan yang bakti. Wikan itu ngalap, kapi tresnani banyak ngawin yang dadi abu kekecu masih bakti ini banyak. Kapan ini itu bicara dua gum nih ngawin yang demen nadi abu kekecu. Yen inek kawikanan itu bicara dua gum sing ada wingin bakal nyandengan. Wikan wijaksana ben sado mimuh sugih titiang lantaseng nyat pado dadi pareken satmako pancoran metatakan batu keno masih tretes-tretesan ya abdi Cuk! Cek! Dit, tepuk tangan buat sekan gong. Bang semangat. Bukan nenek nang jam 3 lemah mulih gladi. Cuk. Cuk. Badah. Ngadi gitu. Ngadi nyeni ngadi. Kenyal. Si ngadi kenyal. Udah bertaruh tetun. Pokoknya ben manis kan gua ngajak nyang sugih. Kasal punya ngatur kaya. Ucak langsung ben mani sugih. Cak. Badah nih sing ada demen sugih. Nyen jenyak ngatur ngaya ngecek pemekas dini di pura dalam Sumerto ben mani langsung sugih uleng dijo kadang tekan pipet sih cuma dapat ngadu pipet 100 juta cak uren tolcu memunyi nenak bu sugih sana nah sing ada nyak sugih ben mani ane ngecek maro tu man bijau leng itu bertaro kalau belah juta man pipis ulang ben po siap adik keco jadi cak nama jana cak Pit tepuk tangan ben pok ben manis kan gowongan man pipes uling ida betaro padon 300 juta yang saja kensing sing dawah oke itu demen adi apu buin lantas pih ini aku kojani pakayo nang ida betaro doa aku bakal mau bidap doa bakal ngertiang jagat apang situ rahayu apang situ kemana ripah lo jinawe kedang
Batalo aden guline cai kerja. Sing dadi cai ngelen-ngelen tot. Nah, kadang-kadang malu cang nu ngancing celano. Gles lano, gles. Sekarang ibu ngatur ayah. Nah, den malu cangkal menceker, malu bede. Ya, dot ngupo kayu. Jaga Oyen dot irago menin bumi engko gendengan saya ini men kengket ngawa ke warah rumiki wih upau kodoknya malu benin sotone irago bakal menin bumi patut pau kodoknya malu benin mapan yo mawak kadu teka pemot waduh kagum waduh kali mapan pauko deng itu mawa daduo Buano Agung kelawan Buano Alit itu bungo ye sekarang mengenai tanggal cina kayaknya bayo cano maroibi cang suut moimbos karena cang latihan kanti jam dulu kecangat mapan na bakal apa Dani do Betaro bakal napak pertiwi uli 2 bulan muro uling 2 bulan subuh latihan amoh bulan tengah ditu kemungo kala suke oh di buku dene ada alas akedo masih ada di madan gunung menkengken tuh ulon awak sirake tuku ulon awak kesat makalas nih di Buano Alit nah yang di Buano Agung ini punyaan kayu ya dan apa ada yang ngerakso alas apa ada yang nguk di alas rawasan oke tuh siraki manusia saat mako gunung kengken gunung akedo penampen bumi yang gunung cemar kekan bumi ya bakal cemar kedo masih pauko dengan manusia oh iya gitu oh yang dot bener bang luwung hidup bener men sayang ya Buano Agung mapan ya mawa ngel Buano Alit lawanin Buano Agung oke tuh pit orang tuh sirah pasangin wah segaro
tugasnya kan bola latihan. Jadi kamu kerja-kerja segitu. Pang sekarang bayu tiang igal deh. Cek magenap tagih. Dituwit ning alok becik. Gitu. Gede orang tunah dari yang ada habis. Siang dalu uyang-uyang nasa. Aduh. Marabuai kalang lingah yang takah. Jak cara paling mengkano jela kodok je. Kang wang yang mana benar. Pangidang masih cang naging yang pekayun penabuh Nunas lugro ampurong Yang titiang kirang lebih ragawang yang ngenep. Yang ditu ya kuang lebih diangon ngenep. Banyak saling isin. Nak mula gitu. Rago Pragino ngajak sekanggong nak satu kesatuan. Benar. Awe nang patut saling isin. Alon. Gitu. Bakti ni banyak tu. Bakti banyak. Main belinar malu Belinar malu. Sambil berjalan. Awak gen kalang gede pangsing lek kadi penyapang. Lu gitu. Beli karuan dadwon nasi bungkus sing lek kadi. Lu orang dendang keto-keto orang. Mando. Tu kengke nang rago sedien yang ceng tunas beli. Upah coba ratu. Keto semangat nak dini bakal nyangero. Benar. Bang Cinawang, PKK luar biasa semangat. Maro negak jeta subuh teko kopi, subuh teko jajau. Konden man meslia bang jak saget subuh teko nasi. Sepa nang balik teko PKK ben besik. Jemaahnya. Saya kadai lulu. Oke. Kadai nu botunas. Itu semangat. Ngawin nang demen. Ngat. Ori kalan ning potoyan di Dobetaro bakal napak safety. Kajau. Patut jani buktiang teke ning paro panyak ke. Mawin nang nyik nang subakti itu nak sing dadi sing bakat raos. Ane madan nyinang subakti itu. Ubong ang benar teke ning widi benar pedidi di nawang domi sing oren nak len. Puy. Cang bakti ke Betaro cang tungan seledik cang pokoknya ngidam cara tu Betaro mali bos-bos wecien di tiang mano nentan Sabah men kadi rawak niki. Pasing hujan carane malu. Mawen nang galang apa keranane galang? Mawen nang apa? Dadwo misi lasar. Hoi. Lu kan galang sing hujan. Kadan beli nak cair. Tugasnya kan nak rayaneng to. Rayanan engken. Kehujanan. Maksud cie? Hujan to kan rayan bahasa Inggrisnya. Hujan tu rain. Yang hujanan. Rainan. Dasne berainan. 4 kurang 1 pergi no. Apa tu? Ditiga kan hujan Jani Suweco Widi ya. Awin cang terus cang arep menek dumada. Indo Betaro Sabah sing tedon. Gitu. Mai pang segarang bayu menjak melinar malu
Jak melinar mau pangklu muntut segar mau bayun beli mapa nak bawa kenyal-kenyal ni sekan go nak berkenyal je tu. Punya kayak ke kramo kenyal-kenyal. Tu, orang cingak ni penyingak ni nyenik-nyenik yang cangkem ni gede-gede nang. Wah. Tu orang ben mani ben Saraswati ben magamal di Riau. Oke tu. Je, nak di temang ada pertoyan kayaknya di jauh ben benar mutiang sebakti. Mapan tu nak seni. Seni itu mencakup seluruh. Tidak ada upacara besar yang sukses tanpa melibatkan unsur seni di dalamnya. Onyang seni masuk. Seni tabuh, seni tari, seni patung, seni lukis, seni fashion. Ijo ada seni fashion masuk ke pura. Seni fashion di Bali paling malu kan? Contoh nih. Coba nih, mepet itu. Yakal ngedeng, mau di jalannya uling jam telu mau payas, uling jam 11 mau payas, jam 4 maroman mau jalan. Kengken je cara tapel dadak jenang ni konyang. Dok kayak tuai batisnya pecah. Semangat. Batisnya pecah pinggir. Muane dewa ratu mulus ne. Kedo semangat nak kengken cicu. Cangkuran yang kayu mah nak kedo mas. Kuran yang canok kaden beli. Kengken lah deh. Orang kurang yang asal badodal di pura yang jak menjalan kan nak bawa ngigal tepuk kayak keramo Ngigal kengken tu. Wah ketu gedean jet ni tu. Jalan ke ya barbah ni kurang wijil ada kau pecak ngigal. Ketu seni kurang ja. Ada rejang renteng ada barang masih. Atas yang kecil tu. Rejang itu mah kejang ke bahasa. Rejang renteng, rejang kesari, rejang cilekut tang. Ijo dari rejang cilekut tang. Itu cuma ada rejang cilekut tang. Kengken tu. Tua-tua saja tu. Man. Nah, tu rejang cilekut tang ada. Tu rejang kuang ye ada. Kurang yang capang pelinawang. Kengken tu. Uling das lemah gede. Kal ngapalang gambalang rejang renteng. Bungut ya. Pagkada pulas mesti ngapalang rejang renteng. Ngigal biar di dia ni. Itu cara budoh. Oke tu. Manteng ketukad. Ngubah baju ketukad. Kanti wek buang bajun ca. Adi ya. Ketut jreng jeng bremeng baju. Bon semangat. Ngatur ngaya. Orang uling menjalan ke pekan das lemah jam 3. Kengken tu. Kal menjalan ke pekan menyemak montor jak megamal bungutnya. Wih. Nor di jojang kunci jani bakal jema hidup pangamontor ngeweng buak. Kengken tu. Digelinyeng ini ulung. Ulung digelinyeng ni. Ulung. Wih. Nak boko tulung ni kan keramos jak buang ni dah dia gini tu. Uko tulung ke buang kengken tu. Brengsek samulo keramos. Nak kengken lah dulu. Nak doren kurang casang lah baju doren ni mesti tulis sang. Apa isi ya? Tulung bayo. Boko tulung ni kayak kena baca apa tulis pundon itu di baju Apa isi ya? Pang cang kene gitu. Lantas yang ada nak nulung. Lantas yang ada. Orang. Cuci jember monto. Iken. Orang yang beli karena ngatur ngayah rejang renteng. Aman. Sambil ngoreng pinah. Wih. Nginget gending rejang renteng. Kurang yang beli ya. Oh nar di jojang pinang nejani lakar goreng nyereng jeng pono nyangan. Tuh pengerana. Tangkalang jani di benang bumi kali ini benar patut berbenah. Caro satuan samaro. Yang dot benar bakal mahayu bumi ukod yang benar malu benin. Pak ukod ni patut benin malu. Mapanto mawak dadwo. Nah. Jele buanu alit lawan yang buanu agung. Mawen yang sayang malu buanu alit Kengken benar nyayang buanu alit. Pangketu benar nyayang bumi gede. Maro nyak sinkron bumi ya. Jadi seng-seng gitu tuh. Kengken tu. Dot dengan le kayu je jemang beli sensor ngweng buak seng itong lot ben. Ngelap beli ngentong beli lulu ngawak pasih bebenah-benah bakat urung. Mapan ni mawak suci tetelu di Gumi Bali mawak suci pang pelina. Ane madan bawa ang suci di Gumi Bor buah swa.
pasir darat kelawan ing gunung do mengkejang mawak suci mawe nang apik ing gununge apik ing pasir apik ing bumi yen dot melingai hidup li pangrahayu yak betara ne paling sakti ungkon di don nyak gumi bali luang yen tingkah beli keto sing bakal mundur oh ngawe nang paukudne patut benin malu kodne malu benin pi mapan nah seto nak gunung to yen di buan walet sirah keto nak nas kasar ci ngomong tu keto sirah to mawak gunung mawe ni yen dot beli pangluwung batis beli majalan ne malu benahang pasih itu to mawak basang mapan ditu tekan jele kelawan melah beli pasih bertekan apa sing ada di pasih yan uleng ulu mekejang lulu untong beli kemo cemar pasih yang beli ngalih kesucian masih di pasih mawening dia pasih nang ngalih amerto kata gitu hui patuh kan diukur deng beli man yang dot pasang beli pangluwung apa medahar beno patut apekin using dadi ngawak bedar dong alih dadar sing pantas bakat alih ayu mangan dan sedang pinukti do beno ngalih dadarang sing pantas beno dar sing tampi ken basang kengken nang beli man ngalih nas beli panyak luwung beno ngamah sekenoban oh gitu arak ngalih nang asluki bener duang botol ngalih arak dong sing lempinang nas orang arak keras lantas aneh keras apa ning sop keras asal bekeras bener ngesop yak bakal ngeranang oh gitu mawe nang ne kadi pemargaan ido betara duago ni betaran beli sing nak ken agama-agama ido oh awe nang ado tato kramu awe gawe Benar. garam kejang ne benang jani pangdo kanti ngawak manusia ne cang sing jong orang kengken sih gitu ne betaran beli nak bas-bas masih laku tesan di Prabu Wiboh bos-bos kengken aja peragat yang ngitung ng wilayah becepok nih wilayah yang nekal pangidang cang wasang cekso tadi tu aja Prabu Sugih dina keco yang Sugih itu yang ranang ae benyo ketok dadi barang sing dadi benyo protes kengken Aja, nak. kengken ke ido jag jalan nang pang keto Angkat. awe nang ne ko jani tut kengket pangdo sangka nang cai kelawaning beli cina ujang tuh beli nak udang tu beli metakah hah mancan metakah ya nak metakah batis manfaat oh palo meni man tu sing jet kene yo necak kena canu teng beli tu jet jika cara kuluk menjonong plastik cila kodong sing ketok pangdo sangka nang cai kelawaning beli rerat Oh, kau bawa man- ni do man- man betara dua kengket. gong jadi paling belah tangkelan itu engkan tangkelan itu tut yang tangkelan itu tu dua ngasopat 24 lione maksud sih kengken nih tangkelan ya kelan sing 6 ada akelan itu 6 kali jadi 24 dadene tangkel kita maksud beli kada aja petangkelan nak logat nak mula keto yang ke Bangli cipinungan kengken yang di Bangli mau pulung we na mi mau buah semagani nyemian cini semua orang di beli mie di tu mio baci mi ada bisa keto di bu beli mie bu napi mio betul tangkel kapan kita berada dua gong lan aratu betara duagung durus medal palung ucok ori dewa duaning sampun entaran tuk titiang mempridap-dap durus medal aratu sayu abdi ratu berada berada dua Sadeh kalanir warnanan kumijang Sira dewa merangi dan tanan wani Sopo raja luwir semarep wano durus medal ratu mekrak kinawa semobat yang aruna
kaden netrane len raso uling disabdani done subo beciri luwer wangsu patero tumideng watu remah kepasar cara kacau ulung di watu ya pite gogok rapa sabdane wen kokilang reweng kane karok luwer sangyang sabdane kokilang reweng kane karok luwer uwosen winek pajawa Dewa Ratu ngob di tiang ratu laki acarakan ulan kita makar Diang parakan paluwur cempori dewa ayo manget dong anget ari lampah gaten Aduh, Duh kapan di tiang Purundo ngiring minakadiangan paluwa ratu Tunggu di tiang pepetakik ayam wanak ring pekadong Udah cerakanku kita makar Diang arah keduaku ayo nunaning pariatna kita Lu kapan di tiang purun tuno supeksa ngire kaki pemargan paluwur cempori dewa yan mangkanalah pada kawingking kita makar bapak Koryang paman iring anak ibu pebelah kita bawa yang sapun ikut di tiang wanta saya Sairing di tiang tuaku sat-sat metu ya
gerak menangis ikut alas ngelawan nang macok ngelang asik tinggal bermawan nang janawak ria makin nyokop saput jangan ngomong kemalingan gentok hilang karyo menangis ngeban masan ngamuyo Duh. Pidaging mamit cengelugero titiang ratu duagung. Sane wawu bingar ton titiang subawan palunguh ratu. Mangken dadi cek metiosa. Dan bino sekati sangyang suryo sinaput dening mego merem-rem suwabawon menawi wenten sungsut ring kekayunan kedelang titiang pawacana waratu mudaging ratu duagung ori kalaning piko pejagat dekat mangkin purun titiang mepungu ring cokor dewa ya namun ika wibuh cokori dewa ngamel jagat mawening cokor dewa kasenguh Prabu wibuh nirkaro ring rat nabi malih jaga pekayoning mawacana waratu irang teman agang negang keroda lagi atuh mau cokor dewa duagung serakanku kita maker titiang pareken cokor dewa lewir satepung pinarayuta tan salah dente kangge reyaken atepung ngemekewer sing ada jeneng salah bat benarkan pamane paman itu baosipun mapan sotanin gaten ulun pinake nado ingke marani kanang jagat peringgading paman kawentenan palunguh ratu rares iriki pebekas ring jagat peringgading pinako tedung jagat kenten tan surut-surut yayo angawe ka kertani kanang buana ka kertani kanang jagat yen dadi Prabu kedo bakal ngai kekertaning bumi mawe ning raos sengot tedung jagat nah dadi Prabu Nyakrawati apa madan Nyakrawati ini madannya dadi pajang mawe yen dadi pajang itu di tengah patut ngoyong pangen tes sajak mekejang sing ado dangin sing ado delot sing ado kauh sing ado kajo patut di tengah ngoyong pang di tengah yen kajo kan bakal pajang bumi ini delot ya kebos yen kauh kan pajang bumi ini dangin ya hujan ngawen patut di tengah pang mekejang pang seimbang do penuh mamereng warno milih warno dajau warnane putih para putih dajau warnane dan dajau kan mah aspal di lot sing misi aspal tang sing gitu nah Bile-bile gaten ngulun kasenguh ratu wibuh yate kasku kakin kan ya kanang raja. Pih Prabu sugih sajau ni madan sugih telu masih
lu ada sugih. Sugih intelektual, sugih sosial, sugih spiritual. Wih, sing dadi nyugih keng intelek ke dadi Prabu idealis nah sing kengkene. Harus sosial. Halo sosial. Cakep. Ya. Mangkene sanyan gaten ulun kaya mangke. Mungkin wenten pekayunan volume horatu. Angawe yatu jimari kanang keraton yatu maradi kanang. Go kengken satuan. Nak keto mulo dadi Prabu kengkeng penjanding linggaheng sayap-sayap kekuasaane. Maka serana Tapi tansa anrapasi kanang wano. Amuruk yatu kanang. aduh, Alas kenapa padung ucuk kore dewa. duka di urung. Alas abas. Lama kane yukti kasengoh kabi nawo ikanang puring maradi kanang puring gaden tanah. Kene-kene Pangjimar kone puri. Oh, Anti nanti. Kadi yang apa kita harap tumut lawan gaten ulan. Be perayaan nilai kakeno maradi kanang desa. oh. Nggih. Kemo jadi meseserap ke desa-desa yang ada bire banyakan sing mayah pajak. Nah, Ne pesene bakal kena ut peti, sing ya mayah ut peti ka keneng danau. ada motor sing samsat hari. Ale, uang. Itu juga teh. Ada rumah sing samsat, ya apa dari sing mayah pajak. Jodoh uang. mah samsat. Sing mayah pajak gitu maksudnya. Cara ke Antoni mangkana tuturi lampakan. Inggih. Dan sampai Atau tilek pada desa. Jangan kalau kuratu. Terus marga bangyang dijang iring. Sairing yang ada bagus. Keljoh pejalan ini bakal meseserap di jauh yang mirip. Ada tongos nejimar. Nah, Kuasa. jauh. Maradi kanang wano maradi kanang lewat. Jeng di jauh. Ah, dulus marga. Sarwa menakawa. Bulu temak adik. Terus Sedang satu dakadika. Di Sumertau karena di Sumertau. Nak mula di Sumerto. Ya, Cacaran ciri jauh. Yeki sampun mengarani kanang campuhaning lewah maradi kanang. cek Sakit sakit dekat di campuan tuh. tuh leh nir kero kapuo makeni Wih dewa ratu ye yang ning. ning Mirip benisi Cayu jajar kadita wayang. mawas gegano kakeliran nirawa Kayu warpah kadia turuk. ada kayu bah keke caru nak pulas anu tanu tikel kadiwang mangge Malilit kadi magelok. Weh, punyan kayu mekilit kengken jecaro nak megelut dewa ratu Samping punyan alas samping punyan kayu tuh. kengken Ada pecalang gak dua. ah Enak pada dilekakan no. Terus, margo, palu haratu. Mawe akan ikan jimarikan. nah ini tongos nago jadi bakal ngen kumi panglingah saja lulus margo saksana. Ayo kan desnawan. Nyapdok kawan. Enak pada sakot cilik nanti ngapot nada yang ini kalwe hakina ikan. biar dona di kapitu Luar sukanya nangkate dulu. bodoh nak ngadap lengis nih seng Ana apa wis rilis to kayu. jenya buko pucuk dicinta ulam tiba asal penepuk nak jegek jak Nek kengken di campuan aja kado nak lo ngapo gentong. Bang berak kada nak joda akbar. apa joda blabar seng Aku nang tuh. lin
nakon malu pucang sing bandingnya aman dedang tengah tepat sing tawang. Kecau. Oh bunyatnya. Amun jelemonya. Sing jelemo dasar. Nekane pas jegeknya masih hati ya. Aloh carane. Keket. Batisnya pebalik. Batisnya. Kasar ngentek tanah berarti manusia. Oh asal sing Kalau kamang bisa gen gamang. Betul. Tangkal tata semalu. Minyak batis itu. Atuh. Ikan angkat. Aduh. Sangkal. Aduh. Ikan. Sengkat yang apa? Sangkano bagus. Sing antak. Sing antek tanah batisnya. Masa sing antak Sing antek tanah batisnya. sing antak. Hei, Kekelan itu. bisi karpet ten. Pih. Ya nak. Sing antak coba. Pih. Wah cokor di Dewa Ratu. Maros mamuda. Batis nih. Ini carane. Lima nih kengken cara busungnya amputan. Di kalaning metrindak Dewa Ratu. Cara darolung di kampus. Saja. Negara beli nakon. Hei cewek. Halo cowok. Hei nyak masaud ya. Ya. Nak jelema Sampai dong. kerja dia nak tanya Riki. Hai cewek. Iya cowok. Bapakmu jualan bakso ya? Kok tahu? Ini pentolnya dua. Wah. Bo malu-malu nyerang pentol. Si pantai ke pentol beli lengah beli ya. Caraan sih. Seketo nang rayu. Jangan jadi tulis. Hai cewek. Hai cowok. Berapakah ukuran BH-mu? Woi! Ini keto-keto takono. Sing pleh. Hai cewek. Hai cowok. Kamu kok cenik sekali? Cenik kena nak liu nak ubaran. Ubarang. Kalanggo Lo nak ngenang nak Cek, lo. ubarak Deh. kalanggo gantung kunci. Awas. Sekarang punya ngerayu sekarang. Hai cewek. Hai cowok. Kamu tahu nggak ini jari apa namanya? Ini jari manis. Sing. Jari gen. Men manis. Karena ada di bibir kamu. Oke. So. Kedo nah. Nuk. Ngoyang malu. Engken. Ingat rago eh. Engken. Beputih kita bawa nu masih ngerayu nak cenik. Weh. Dah. Bo ne nak selam latne warnin cang putih peleh pan meli semir. Semir kene ketanggo ngorang ale nan warna lubak ya cara lubak. Apen putih kene sing tawang. Hei, api putih kene Ketuban beli jebok. Engken. Apen ya uban nak nukrang megebok. dua hujan beten banjir. Ah engken dong. Hah? Kengken, Dua hujan nak- beten banjir. Oh. Dua ruban beten kenyir. Ajom beli ya. Nu ngidang menek unang. Buah jebok buah harang. Buah kuo di tuban api tua api uban yang penting megebok nu kerang. Cak. Tu asane mbok ni tu sen. Mbok ni tu sen. Ken mbok. Hah? Nih korang mbok nih. Tu nyentu. Aden tiangan nih. Ada gede nang ati ya. Yang mbok nih. Pakai kedal lekat bidan tu bisa cenik. Ini kene. orang zaman. Coba adin itu dono lekat mekedang. Oh. Yen yo lekat mepangsag. Kawadan kan beli. Neng ngalu konen suwut. Nu gedag. Bang dang lalu nak nu dadang ke mana ya? Boleh. Engkan tu. Gedag je bahasa orang cenik. Nah. Nak zaman do badeng ya nih. Engket. Ane cenik on. Nak Gede. gedean sudah tin. Ane gedean nak cenik. Nah, ne bacang Oh, ngung. Nah gede nang cenik nang cedik gede nang Coba. ngung cang beno. Tak mau badeng ngonyang mau Oh badeng. berarti meme bapo besek. Besek. Saya Masa- maksud masa- meme bapo besek. Masa meme bapo besik engke carane. Mengkengken. Meme bapo tu Meme dan jawab meme besik. sik, bapane sik. Ah, gitu apa maksudnya? Tanya akan no. Masih dumun. Sing dong nguyang lu. Dah baru aku canak dot sama saya. Ngawi amaro. Untune pakurini. Menganyala. Isete Ngemang rijasa anu dodulangun idepe
kan Kane adeng-adeng murak mulo tunggal ledet rasa lebok ulun nati Dua jam. paliatek luduru ngawe linglong sangat tona Lemesin pangcaro di wayang-wayangan iki carane. Yai Mas. dan mau roh kat Yai Mas. orang ngerayu guys yang bisa apa nage nyauk bo Yai Mas. Yai Mas Enak tulusaken sehawan kakanto. tulusaken enak apa Enak tulusaken seh lawan kakanto. enak tulusaken seh lawan kakanto Natar kakung Yai. jukut kakong ya Adah. Weh. ne Natar kangkung Yai kang kelawan ingkung niku bertemu seh hatin. wah ne Prabu makan ang gini cung Natar natar kangkong Yai was panuluh hitam. Was panuluh hitam. Was panuluh hitam. weh apa orang beli tuh cara nak jelap mengkatik sate bungut beli tuh wah kakak was panuluk was panuluk weh ada Was. tuh tuh orang was Was panuluk panuluh hitam kakanto kapetangan ngalih bunga lo Yai. ngaleh bunga lo Yai nih beli di keto ren beli saya tepuk tuh alit-alit dah weh mie ini mati tuh ini kan apa dah sini ngah Apa orang lo sing dingah? Isom diperaya tetanya lawan ini. Oh, jangan dun. Titiang padang mata. Kal metakon badah. ya sing Oh, sing apa den membalik dipi ne. Sing dawang jak tlune. Sing Kamboja, Ah? kambing bojok jaran. sing Kamboja kambing bojok jaya prana aku kena kenang gaya prano. Siapa jatin ya ninga? nah kau dewa orang maling Laju sujaten jero niki, wenten riki reng campuan. Ye, sing tawang. Terus dan mau roh kalang kata lawan kata sing ge tawang nek itu. Siro jero niki. lama kane kita mau roh ke Nggih. ingulun tanelet angwasa nguasi marani kanang jagat pringgading Nah, Ne pun ning nguasang jagat pring gading itu keng. dewa merangi dano gatin ngulun Sang Prabu. Sang Prabu. Ampura. Oh. Sang Prabu padok sama Ampuran. Titiang ratu ayo dan sang saya yang mingkene kalis tua iwante Man mangken niki rago sira niki sareng kalih. Sono radana. Waduh, mawit saking penepi. Oh. Titiang panjak penepi siring. Oh, banyak di penepi sirih. Panjak di penepi siring. Oke, to. Si perayaan ngewe kunang. Meriki jadi ngererah toyo. Oh, ngalih ye. Eh. Noh, waduh. Natan mau roh ke waduangku wau tansah luwirnya kalis tua iwani rekayu Dan cadas Joko Dewa pun niki wantah banyak. Joko Dewa pun api kayu anu mangkin. Kasam-sam itu. kade puspana dang Aduh. amonnya mek sumerewe lewer kalulutan tua Oh, kerat layu. Nah, sing engken mana tuh? enak mangke pinake Somong yo. jata laki rabilawan gatin ulan kaya mangke Beli sing mandom gendong nang ayo wah. wah Meh lah. Ada Dewa ada. Ratu. enak tulus sakena setelawan siragatin ulan Lulusan bakti ini lo.
cang bes landung cang olet cang nah. Tangan diapen jadi yang mandangap-dangap sing. Sombong dragon. Aduh. Mimi, aduh. Alot. Aduh. Meh atuh. Kengken. Aing gemes si daun terlalu aku. Kengken tuh. Ternyata nak luh boes payet. Ya, Kengken bisa keto di. Wan. ban beli ya, Dok. Kaya mangkana sanyan gaten ulo. Be perayaan ngamet kita pindah ke Parami. Sudet gelas yang liu bakal ngaco. Sudet nih gelas bakal ngambil anak ke buku dewo. Dadi dempaten manirone. Nah. Kengken. Nyadio apa sih? Nyoman kejuang masih. Kejuang. Nah. Oh. Antoni mah, konser. Aduh. Yang seiring. Oh nyaman nya barang masih. Nya. Nya begitu main nah. Ya kejuang. Jangan malu baru lintas. Enak Kalau aku pameran. Kaya mangke. Pamer. Aduh. Kita bos keras ibu senang sedengeng kan. Kene kejadiannya dah dua nak. Asal Ulah tulus tak kena dikit. saya selawan saya kakak. Kening nasros rago. Ya yirtan lak-lakan mana. Kakak semua tinggal itu aja. Dewa Ratu jak mecepuk jengek kelawan bagus. Ini Dewa Aduh. Itu benaran saya. Nak pada tulasa kena. Kasmaran itu. Kasmaran. Aduh. Kali kengkeng ini mana silor baju tuh. Aduh. Adik keco, Mimi. Garang dia, garang. Aduh, gini. Peseng tidak, tuh. Yang mana? Silor niki. Ini. Adik berubah adik. Adik ada si buta dari gua hantu deka. Aduh. Tawang. Ikan. Tawang dia. Ikan. Tawang. Siapa ya Tawang. Nene. Tawang. Nyentuh. Siapa? Mangku serongo. Ah, dah. Nyentuh. Coba nak lo kena marah tu. Nini. Yang Ya teki mako nato tan supekse gerut-gerut no cunguh meme. ben gerut-gerutan, mai ben gerut-gerutan. Dua gong ngerut-ngerut yang cunguh napa pesek. Agat yang sing milu. Agat yang semilu. Nah, Dan kamu roh ya siapa nyi gemereng? oh, ternyata Yang sing tawang beli nyen nih. ya yang ni sileh pok nah. Anggo geno. Anggo masteran kedes. Anggo Wah, masteran. beli. Tawang. Claudia! Luar kita nyi gemereng wani permada. Ya anyadang ikanang tuasku kayak Weh, i gemrong ni weh. Gemreng. Gemreng. Bani ni nyanak mulat karo. Ada yang apa saatnya tak Arab apa itu kata lawan jadi. Hei, kengken sujata ini kena nyai nih. Dadi bani nyai nyadang gua gong icangnya. Ken kena nyai nih. Mirip nyai kan kena tidong. Mirip nyai kengken bang. Galak. Menawa sampun anel maro di kanang sari ranto wani permada lawan jatin ulun.
Kengket mirip Subhanal nih, teken kebisan ya. Iya tiki mako Cina nada sekarap sekitu ya. Iki sampun Sang Prabu sanes sarep sekitu. Mapan rumah Kengket kenal ya, ya Misi. made mari kanang rago Di saya. sampun mando. Nah, punya. Sang sing Kadene ado. punya. Sing ado. Sawit nyan muni purwo. Ya tiki nada anepasi kanang taru magang maka pesayo bangi gemre. Uli pida beli. Nah. Ajak Gusten beli. Nah. Ngerabas punyan-punyan dini. Anggo dongos masayo bang. Punyan beringin aneh gede tuh. Au. Dong umah nyi tuh. Sawit nyan kegele-gele nyi gemre ane mari kanang. Iya tuh campuan gesing mayo ingke. Kadi rasok ketambes-tambes kanti nekat jani dini di campuan geseng mayo. Seluwerin tukang. Luah inurog dan sirap. Mapan anyi makan kekunangan. Tukan. Onyang masih keurung. Yaya teki merangi dano angwase ngwasi mari kanang jagat peringgat. Dadah nih sing nawang. Sing tawang dua gong icang nih penguasa. Tanane wah wani permada lawan gata dulu. Sejabuk kita kayak mangke. Kena yang urung pasih, kena yang apa salah. Siap. Rumaksu angawawu sawit san sekarap sekitar-kita. Mingkene dah. Yaya teki nyi gemering tan trimane ripolah kita luar kaya mangke. Dini sing trimo nah. Hei, Cerake nggih. teme mangke anu wang wani perawan gatin ulun lebih Men perayaan. ado nak bani kapining paling coba. Yantoni mangkane yatno teu kitu. Be perayo pamulih ngarep kanang yamo ni loko. Nah, jani bebang tawang nyai. Ya, Boleh ya. jani nyai kaya boloko. Gerang kayo na. Wah, ada yang sama. Yah, nantang bayo puniki mekel. Ada apa? Ini Niki ya. matilar kok kita matilar jantan makan.